بله هم بخیر هاتنه روژا بخیر گلی میوانین هجا گلک سپاس ایرو ام دیسا به برنامه کی تیر و تجه به میوانین جهر هجا تر لهمبری ونه برنامه کلام و کلام و اینها دست که کلجانک به جوشک امی بردوام بکن لی بری اوان از دخوازم بچکی ناوروکا برنامه و میوان خواه بدن داناسین برنامه ایرو امی سر دنگ بیجی و مقام بسکن که تکیلیا مقام و دنگ بیجی چه قاس به هوا گریدایه چه هیه چه تنیه اما لسر وانا هنکی گفتگوه بکن مجاره بگنن دستی خواه و دوراجی اما دنابری دا کلاما گهداری بکن که کیجان کلام هنه میوانین من برنگندن بستایلندن لگوری امبیجن هریما سرحدی لهریما باکورتی بکارانین لروجلات بستایل دن اوی بمرا کلامی خوا پارو بکن پرفورمانسی خوا مرا پارو بکن گلک دنگیم باش کلامیم باش ایشه وی ورن سر اکرانه هیویا من اوه که ام تعمل لذتک جهاز بگرن که اینترنت پرسکریه کامه از دبیم انشالله درناکه به میوانی من هجاوی هبن ازو کک عبدالکریم ام خودی مالی ام خود حسبینن ام دبیجن ام خودی مالن و میوانی مجی سر مسر چعبی ما هاتنه از میوانی می یکمین ابراهیم رواندل جرهوجلات کردستان جی اورمیه باجار اورمیه تولیم بویه موزیکسان و هنرمندکی هجایه از پیشید بیجم تو بخیراتی و دورا کک سوجا حشمندی اوجی دنگ بیجک جی روجلات کردستانه جی اورمیه تولیم بویه از بیجم توجی بخیراتی سرسراتی سرچواهات ایرو امی بحثا دنگ بیجی و مقام بکن اگر دمام تیره بکن امی هنک بحثا آواین دنگ بیجی جی بکن امی دناف مجارا دا قالوان بکن بری هر تشتی از بیجم کک سوجا حشمندی اگر ما مست عبدالکریم گوتنک تهبه از گوتنا تیجی بگرم و دورا درباسی کک سوجا حشمندی بم و ام بکلامکی کلا خواه دست بکن گلک سپاس گکی وقتای اجی سلاو و رز و حرمتین خو پیشکشی تواو بینرین هجا تماشاوانین گران قدر خوشکبراین عزیز که لهر جی دنیای تماشایی مدکن پیشکشی وان دکم که بیدارم که ام ایشا بکار بین برنامه که تیر و تجی پیشکشی وان گران قدر را بکن داشته که از لگوتن جنابتا زیده بکم که میوانین می ایشا بریز ابراهیم رواندل که اصلی خو کردین سورانه برای که گلک هیجا که لسال 1969 هان لباجار نغده خاطیه دونه گلکتر جه 30 ساله او هنرمند هیجا لمیدان تور و ویژه کردی تایبتی لمیدان موسیقی کردی دا خباتین گلک هیجا گریه به سالان بری و بری سازیا احمد خانی لباجار اورمیه ویه تیتراژن گلک فیلم کردی اوی هنرمند گران قدر استران دستپیکی وان چه کریه و خاندیه
و هر وسا ام دکارم بیجن که یکمین کس بویا که ل بیرانینا شاخوانین بناو دنگین کرد محمد اوراز استرایه ایشو میوان میا و امه بکاربن ایشالله دنگوی و لزانیاری وی مخواهی که باش برگرن لگلک مهرجان و فستیوال ناو نتوی و نتوی دا بشتار روی لناو ولات و دروی ولات دا و هر وسا میوان میده که اوجی دنگ بیجه که گلک بناو دنگه جاره که جل برنامه مدا بشتار بویه من جیان ناماوی پیشکشی حوالا کریه بریز دنگ بیجه خاشتنگ شجاع هوشمندی بخو خلق باجار خویه لبل آنها باجارو که بالوی که گریدایی به باجار ارمیه دجیتن گلک استران بخواه چه کرنه هوشمندی براستی جی هوشمنده یعنی اینجا دنگ بیجی دا هوشمنده اینجا من خواست که زیادتر از میوانه بدم من ناس کرن آنها هم خدمت تا دانه که اوکتای تا چاند بیجی انواسا بشنه پیش از دبیجم ام بکلامک دست بکن و دورا دیسا کلامک دن و دورا ام دست به مقام و دنگ بیجی بکن اگر که ابراهیم رواندل حاضر به ام دخوازنش که ابراهیم رواندل کلامک پیشی گهداری بکن بله زور سپاس بو جنابت کاگوکتای بله زور سپاس بو جنابت بو جنابی ماموستا دكتور عبد الكريم السروش او هلو رقصان من لخدمت هاولاتاني خوشويستم دابم از نظانم تدگهن سوراني انا من في خوش السوراني باخبم يعني او پیوندی دیالوگ ناو گلمه دا يعني پیک بیت زور سپاس اگر تو بکار بی سورمانجی چی قصابی که باشتره بله از يعني ممتاز دكم زور سپاس بو جنابتو بو همو بروبراني ام بروغراما زور خوشحالم لوی که لخدمت هاوڵاتانی خۆشەویستم دام لە خزمەت ئێوە خۆشەویستان دام بەڵکو بتوانین خزمەتێک بە کەلتور و هونەر و موسیقا و موزیکی کورد بکەین. دیارە مامۆستا سروش مامۆستای مەیە و زۆر شارەزایە لەسەر قزەی فۆلکلۆر و موزیکی کوردی بەتایبەت لە بواری دیرۆکیدا یعنی بواری تاریخیدا موزیکی ما گەلێک کوردی گەلێک کورد موزیکێکی گەلێک بەرفرەوان و غەنی و زۆر وەسیعە یعنی ئەز دشێم بێژم لە دنیایەدا موزیکی کورد لەباری فۆلکلۆر و دیرۆک و ڕیشە و مێژوودا بێوێنەیە بەڕاستی بێوێنەیە. زارێکی تر تەشەکر دەکەم لە جەنابت و سپاسی بەڕێوەبەرانی و بەرنامەیە دەکەم و لە خزمەتدا مەگە پرسیارەکە بێت وەڵام دەدەمەوە. ئیبراهیم ئەس تۆزێک سۆرانی فێم دەکەم لێ تەماشەوانێن me guhdarên me xwezî fêm bikirina eger îşev çi qas di Tirkiyeyê de sormancî û kurmancî li gel hebin tu ji bo me bikarî wan ji Tirkiyeyê xwe derxî bi me re parve bikî em ê bêtir ji te fêm bikin armanca me ew e ku em ji te fêm bikin eger مخابن ام زمانێک yani diyalogek hawbeş me Spar Partiya Kurdistanê da niye ew gelek mixabin yani dizanî zor ew cey حسرت و درد زانی بله راست که رواندل اگر تو لپیشی دا بو دست که استرانه که پیشکشی تماشاوانان بکت یا باشتر بودن پاش هم بشتن نامجارا اگر کک ابراهیم اگر دنگت
تیمه دنگی مته تگلو هوال دنگت خواشته ناموستا. دنگت خواشته دنگت دنگ من دهید دنگ آره دنگت دید دنگ جناب تناهید دنگت خواشته تکایه که تو استرانه که دست بکی دا کرم که امگهداری بکن اوی سرچاوان از سپاس. استرانه که سر مقام هون بیجن نهاوند یعنی لکردی و عربی و ترکی دا بیجن نهاوند لرسوات کردستانی یا موزیک فارسی دا بیجن اصفهان سرچاوا اصفهان بله اصفهان از پیشکش دکم به همی گفتار و بینرت خوشویست همی گلی کرد از پیویز زانم دو روز ماه بو 8 مارس از روز زهانیا جن پیروزبای دکم لهمی جن کرد و جن همی جهانه به تایبت هنرمندان جن کرد بجی سپاس ای چندم های صبر کرد کسم های ها قد لیم برای امان مال صبر شوی عزیز کمای اماني كالسماي اخبي ميلاي پردي دل براو اي غريب ما جناو خي اي قتارك كالسماي جوهر باريتي اماني خورشیدی خاوراز زکمای امانی کسمای اخ بمیلای استرقت آریتی غریب ما جناو خی ناکوی نانوی راوستاوا آلای رزقا یاری ناکوی نانوی راوستاوا آلای رزقا یاری هاوار هر بایرزا نبريتوا لا يا كردوايا هاور هربا يرزا نبريتوا لا كردوايا ري راو كربايتكو عزيزكم خين ريجي خين مش راو كربايتكو عزيزكم خين ريجي خين خور واد بسر ناسي هردو ديدم باس يا ظلم وزور واد بسر ناسي عزيزك يا باس يا ظلم زور پیشکش به وی از خوشویست پیشکش به بینرانی خوشویستان گله سپاس که ابراهیم رواندل اف مقام نهاوند بوده گفت هون بله نهاوند اف فرما سترانیه نوسا فرمه نه دنگ بیجیه بله ستران بیجیه نوسا بله سترانه گله باش چما من اف پرسی مگو گلو اف دوان نهاوند هندما کو بکارتینن مقام نهاوند داج هون کلام د بیژن لگل و کلام به ویش وازی جی هنه تننه مش بوی پاست از گلک سپاستکم او تعامل لذات کردی ها قص زیده یکوه ده هر پارچه کتا دنگ
ب تشاكي دن بشكلك تين طعم قرتيه طعمجيه ولذتك قرتيه او جيدركا دنك لجلوه روجلات جيكي دني دا دنگته او طعمه يجي گله گله خوشه دماكو مروف بچكي سريع اول گهداري كي پیشي مروف ناس ناکه دورا کو مروف ناس کر مروف خو برد ده بن آهنگا دنگ و به پیل دنگ و مروف لولاد دگره تجي ما گراند از گله گله سپاس بیجم بجي سپاس سوجا حشمندی تو چانی که کو باشی صافي قربان شايطان ممنون ایش انرژی کی گله خورد لگل ما هي ام دخوازم به انرژی خو به میوان نخوره به گهدار نخوره پار بکن که سوجا تو دخوازی کیشان کلاما کو جبوت جبو دلته و جبو دنگ بیجیات ته گوتو به اف برحی من ربویه یک وازی کلام بیجم دوی کلاما کو تجه اوقاس نیز خود بینید کاری دست بکیش با من من حظ بگن از چیای اورن ببیجم چیای اورن چیای که به نوبان یعنی از بیجم هر سرتاسر ایران ارتا هاوین بهارا تا بیجم دینا دینه یا سروش آو گل و نرگز و تایبتن بله کرم که سری دا اجی 8 آذر لجن جهان پیروز کن به تایبت لجن کرد لخوش بودایی که می کرد پیروز کن گله سپاس ها دلو برا بلند امیتیان من ادیتیان مزنان پیشین ولد بیش نرندیه وانان پس ویا مال زنده که آو آثار وان حیوان بدسته وان جلادان من هدی وزان گنده گردیان مزه گردی شان شرف وان بلینه بالا خوب ده از دبیم قی کک ابراهیم دنگ تته کک عبدالکریم هون دنگ دبیزن گلو نا ام نه دنگ نابیزم دنگش ناید بوی من بله دنگی که کشمن ناید بوی من اولی دنگی بی هات بله ودمه ادبیم قی اینترنتا کک سوجادا قطبونک چه بو الرجلات کردستان پرسکری که اینترنت هیه و بله بگمان ام برنامه ما گله کتیر و تجاه لگاوا کو اینترنت وحاد که دل ما دهیله یعنی اگر حوالیم کتبی آلی دا چاره سریه که آنها به شکرم خود درمانکش بی درد مرا ببینن ایجا حتی که سوجا وره از خوازم که عبدالکریم سروش را پرساخ پیشکش بکم ایرو مسری برنامه دا گوت امیل سر مقام و دنگ بیجی بسکنن گلک نها تماشاوانین من هجا هنرمند کسلاوی خوشی دشینن ام دبینن از گلک کیف خوشم که او ریزدارین ما لگل ما دوی برنامه دانه لورن اگر پرسی وانم سر مقام هبه است خوازم پیشی اوجی پرسی خو حاضر بکن اما ایشاف بس مقام و دنگ بیجی بکن که ابراهیم كيك عبد الكريم ببوره تا اوقات صال لكولين نفكر در حق دنگ بيجي ومقام دا دمكو تجمرة تبخواز جمرة كيك سوجة بخيراتي سوجة دنگ متى تقالو نا از يقين ناخم دنگ بتشكي اما مستقبل سجاهات ابراهیم چو بله کرم که تجمرة نه از همه ده باش ما مستعد گهداری دکم کرم که بله تو کاریش مرا بحث دنگ بیجی و مقام بکی دلی کولین انت دا چخص جه گرتن یا جی
تو لسر به جاری تو کاری به مرا چی پار بکی؟ بله سرچاوا دیسانجی خیر هاتن خدمت تقاوی تماشاوان این هجا و هر روزا پیروزباهی یا 8 آذر به تواب خوشکن می کرد ل کردستان و هر روزا تواب جن دنیای مقام پیوک عربیه با آذری دبیژن مخام، به تاجیکی و ازبکی دبیژن ماکام، به فارسی دبیژن مقام، به هندی دبیژن راگا و به ترکی دبیژن مکام و کردیجی دبیژن ایور. ایور پیوکه که جبو واژه یا مقام به زمان کردی دا خاطی ناسین واتا یا مقام یا ایوره پرانی دورو لدو حبونا تایبتی دنگانه گریدایی به لحن و ملودیه، یعنی ایور یا مقام کمک نغمنه که به نوبرین کفش و دیارکری خاطر چیه کرن. امدکارم ببیجن که بو جارا یکم قطب الدین شیرازی که ایرانی یک بویه، زانیار ایرانی 100 سال 78 یه کوچی دا اوی حاتیه واژه یا مقام یا مقامات دانان دیگه جی واژه یا ادوار، یعنی پیش و هنده دا که مقامات هبیتن ادوار هبیه، یعنی دور هبیه. جی مقام دگوتن دور، جی مقامات دگوتن ادوار. اینجا قطب الدین شیرازی دیتن ادوار راد کرد به جیوی مقامات دانید که هر دورک گامکه بگشتی کمک گام لگل یک دبنه مقامک. نیرینا قطب الدین شیرازی نیرینک بوده که جبونا شروه و دابشکرنا موسیقی هاتیه گوتن. پشتی اوی نیرینا قطب الدین شیرازی ادوار جه خدا مقامان. ایجا زانیارین کردجی مخابن کسی که با من تلفن که نزانم دنگ متیتیانه زانیارین کردجی زد سیستم مقامان دا پیشنگ بونه. ایجا 12 مقام وک مقام اصلی دابش کرنه. زانیارین کرد هاتنه 12 مقام لناو موسیقی یا کردی دا دابش کرنه. او مقامانه اوانه اشاق، نوا، بوسلیک یا بوسلیک، راست، اصفهان که برز رواندلجی گوت نهاونجی ده بجنه، زیرفکند، بزرگ، زنگوله، رهاوی، حسینی و حجاز. دنگ چو ما مصدنگ چنینه؟ بله؟ دنگ تتی ما مستن بلکه که ده باشه. اینجا اگر ام بین او 12 ایورانه او 12 مقامانه جنابا 7 دستگاه موسیقی ایرانی دا جهد گیرن. او 7 کلم که لکردیلی حجازکار ام بیجن مقام کردی دبین یا کردی مقام گلو مسح نکری یا تا بحث کردن قطب من فهم نکرد هیک انتنه یا بله گلک هنه که مقام آقای رواندلجی باس بکتن اما از دخوازم ببیجن موسیقی یا کردی دا پرانی او 12 مقامانه هنه. ایجا امچون هاتنه لسر دنگ بیجی قصده کن گلو دنگ بیجی یا کردی یعنی شواز دنگ بیجی
تنه و تنه لسه مقامان مفای وردگیری دنگ بیجی یا کردی سه مقام بین پرانی هنه یک جوان حسینیه یک جوان اشاقه یک جوان حجازه مقام حجاز ناو دستگاه شور دایه هر وسال ناو دستگاه ابو عطا و دشتی دایه جی مقام اشاق جی ناو دستگاه ماهور و راست پنجگاه دایه مقام حجاز جی لناو دستگاه همایون دایه دنگ بیجی یا کرد پرانی جوان سه مقامانه و هر وسال جوان 5 و 6 دستگاه دا مفای بردگیریدن از کارم پرسکشی لبیده بکرم ما مستم یعنی کرم که لگورای چه ام دبیجن حجاز و حسینی و شاخ ده مقام دنگ بیجی ده مقام که هری زیده هاتنه من دنگ سنين ما مصطفى کک ابراهیم ام دنگ ما مست عبدالکریم از گلک باش بهیزم گلو تو دنگ منا بهیزم که ابراهیم تو خدای نوجات دوره از بار دنگ چی بده بله نه ابراهیم دنگ مته تتا دنگ تا گلک باش من پرسه من از به باورم اوی پرسه ام دبی جه که ابراهیم بکن اوی پرسه ام جه که ابراهیم بکن گلو ام چاوا بزانن او استرانه مقام ویچیه و دستگاه ویچیه نه از بریوی از خوازم تشتک نشته پرسم ما مست حتی که کرم که بله بله ابراهیم کینگ حاضر بو ام بپرسا خوشی بکن لی تگوت سه مقام هناكو حجاز و حسینی و شاق ام وان مقامات دنگ بیجی دا گلم پرید بینن ايش دبيجم يعني تدمكو بيد بيجي يعني دليل و اثباتكو ام بيجن بيان شان دن گلو تدكاري بمرا پاروبكيت الگوري كيجان لكولينان و خباطان جمرا دكاري بيجي كو از دبيجم حسینی و شاق و حجاز اذن یا تلبو هرمت بيجيان گلمپریا کردستان راد بيجي کو دنگ بيجي دوی مقام دا وان مقام بکارتین بله بله به گلمپری تواو کردستانه البته از اوی یکی جو بینم زمان کو دنگ بیجی پرانی لناو کردن کرمانج دا ما او شبازه هیا دماد چی ناو کردن سوران دا تنه و تنه فرما استران وان یه حیران دشبه به دنگ بیجی ها کرمانجان تنه و تنه حیران انوان هنه که حیران انوان جوان مقامانه یا حجازن یا حسینینه یا اشاقن این دستگاه شور دانه زدتر همایون دانه ابو عطا و دشتی دانه یا تدچی ناو کرمانجن خراسانه تدبینی تنه و تنه فرمه که استرانوان دشبه به دنگ بیجیه اوجی فرما لولوچی دی بیجنه لولو لو یا لولوچی هنکو لوا دی بیجن تنه و تنه لویوان دشبن به دنگ بیجی آمد به وی صدمه هم دکارم ببیجن که دنگ بیجی سازی اکه که لناو کرده کرمانج ده هیه ایجا او موسیقیزان او کسی که سرکار موسیقی سرکار دستگاه ها سرکار مقام ها سرکار گوشه و ردیف که دیجنه رج و هر وسا نوت و اوانه کار دکن اوانه دزانن کنه او کلامه که حتی گوتن گلو اوه کی جان مقامه دایه کی جان دستگاهی دایه و چون شیوازا دنگ بیجی ها کردین کرمانج زیدتر تدا حزن هیا خم هیا علم هیا و باندوره که تجی ناو دنگ بیجی ها مدا خمه ایجا هم دبینین که مقام حسینی دا او تایبتمندیانه هنه یا مقام اشاق دا او تایبتمندی ها مثلا هندک پرانی کلام می دنگ بیجی لسر میرخاسی و نطرسی نه میرخاسی و نطرسی مجارن هری گرینگ یه مقام اشاقن یه دستگاه ها ماهورن یه دستگاه ها راست پنجگاه هم که او دستگاه نه یه فارابینه که کرد
کرد یک جوان نتوانن کو به هر هفت دستگاه موسیقی ایرانی استران گوتنه همه در مینا که مهنه یا دم هم باسا حجاز دکن حجاز ناو نه ایورن اساسی ناو عرب انداجی دیدن یعنی صفیالدین اورموی که یک جوان موسیقی زانن به ناو دنگ کرد بیا صفیالدین اورموی دبیجه حجاز ایورا دلنظمیه یعنی نوبرا درجه دویم و سوم دا که ده حجاز دتن بکار آنین بهتر وکریه یا عبد بینن که او شوازا دنگ بیجی آمد دماغ و موسیقی زانک تیت سر خبتیتن سر شروع دکتن دنر خیلیتن تماشا دکتن که بله او جوره گوتنه او جوره استرینه او جوره تنه و تنه جوان سه مقامانه بهرستانیه او سه مقامانه نافده هبونه پرانی وان اشاقن پرانی وان حجازن پرانی وان حسینینه منی وی پرسش بیشتر بکرم ما مستطب خوب برسوا وی پرسه با منی بگوتا هر مقام گلو دماکو ام بگرن دست ناورو که چیرو کن خواه ام بیجن جبو دلداری جبو اوینداری کیجان مقام پراتیک بکارانین جبو شکلامن شابو ام بیجن او که کیجان مقام پراتیک تقالا وانا کر گلک خوشه از بیم امید پیشروج ده دیسر سروانا بسکنن مقام و چیروک چقاستێکی لیاوان بە هەر هەنە ئەمە پێشە ڕۆژێدا سەروان بسەکنن کیژان مقام خزمەتێک کیژان چیرۆکێڕاش کیژان هێستێرە دەکەێت ئەمە سەروانە بسەکن لێ ئەگەر کەک ئیبراهیم دەنگێمە دچێکێ ئەس دخوازم پرسا خۆل سەر مقام کەک ئیبراهیم بکەم کەک ئیبراهیم تو مەدویزی گەلۆ کەک ئیبراهیم کەک سوجا دەنگێ من تێتە گەلۆ ئینتەرنێت هەم لەگەل کەک سوجا و هەمژی لەگەل کەک ئیبراهیم ڕاوەندە گەلێکی کێم خویا دەکە ئەس بێم قەی دەنگێ من ناچێوان شکر خدا اینترنت هم باشه من گلت دعا کرد بو کسی که به خاطر اینترنت هم باشه دعایت هم بزنن خوازیش جهوال دنی را جیدو بودم ما مستوانش دعا بکرم دعا همه چه بو ها که اگه ابراهیم جهاد تو بخیراتی که ابراهیم که ابراهیم دنگه مته تگلو که سوجا تو دنگه مده بیزی بله بیزم بچه که از خواست بجی که ابراهیم هات که ابراهیم دنگه مته ته نه دنگه تا قالك يعني قطع بيت يعني اس فهمناكم بله اف برسكريكا انترنت يعني لقال و انترنت جبر كل لوازه قلسه دنگ كتا جبر و از دخوازم جكك سوجاجي كلامك بخوازم ل دمكو انترنت كيم به او كلام وي نيفيدا بمينه و مجي فهم نكن اجبوي دخوازم بچكي خبر بده كا انترنت چوانه ام دورا لبن اوكي كيك سوجات كاري بچكي اوكي جمع قالب جانها باشه نزي باشه که مرنده تو دنگه ما باش تیته بعد از دنگه دا باش ببینیم که لی دنگه تا کم تیمه دنگه تا قطبه جبر وی اسکو کلام بخوازم جه دنگه تا قطبه که ابراهیم تو دنگه ما جواب بیدیم دنگه من باشه نوكا باشه نوكا يستي باش بو بله پرسا اوکی بکم در حق مقام دا ما پرسی بود ما مستعد الکریم گلک تشتین خوش بمره پار وکر گفت 12 مقام گلم پری کرده دا کرد بکار آنینه جناب وان 12 مقام آجی 3 مقام هنه که
Kurd di dengbêjiyê da bi gelem perî bikaranîne ev sê meqam ji Hicaz û Şax û Hüseynî ne. Ti gelo dikarî fikrên mamostera tu tevlî fikrê mamoste dibî yan fikrekî te cuda heye yan tu çi dixwazî derheqê vê mijarê de me re par vê bikî wekî muzîksanekî. بله بله دزانی هوال موزیکا یعنی کردی لسر مقامات هیا ام کردی دا ما 12 مقام هیا ترکی دا دبن 13 عربی دا دبن 14 بس دی فارسی دا او مقام انان yani küçük kirne خر كرنا حف دستگاه يعني شور ماهور همایون نوا راسپنزگاه و چارگاه يعني چارگاه هون بیجن حزازکار از بیجم مقام و شاق من قالك قريام ناو اینترنت دا uşak em İran yani musiki Farsi da hem de beyat da me yani de şur da me heye de Humayun da me heye Humayun yani İspaniş beşe güye le mahur da me heye bas min ne doziyor le denk beje da uşak min ne doziyor nizanım min gelek garyan min ne doziyor balam makam Hüseyni me gelek heye de sonaniş da heye حجاز خود کردی دا مقامك يعني سوا بيجم سربست بخو مقامك بس موزیکا ایرانی دا موزیک فارسی دا بشک جه دستگاه همایونه يعني گوشه یک مقامك لهمایونه موسیقی فارسی حو دستگاه يعني اب 12 مقام انانا كرينا حد دزگاه يعني ذكرنا اللي حد دزگاه ده نظام تو فهم كلمه سقوط بله من فهم کرد te baş şirovekir lê ez li vê derê pirsek derket ez ê ji mamoste Abdulkerîm wê pirsim te got ûşaq min nedîtî. Mamoste Abdulkerîm tu dikarî derheqê ûşaqê de kek sebrî agirî dengbêj sebrî agirî jî niha pirsek pirsiye ez ê pirsa kekê sebrî jî bi vê pirsa xwe ra bikime nava hevidû ez ê wisa bipirsim. Gotî ji kerema xwe ra bi awaz ji meqam mînak bidin de kêfxweş bibe kek sebrî rastî jî dengbêjî û meqam gelek hene em dixwazin parve bikin lê înterneta hevala kê me em nikarin dengbêjiyê ji wan kilam gotarî bikin ew daxwaza te fikra min jî li ser wê ye em meqam ji bo ûşaq eger em bêjin meqama ûşaqê de kilam hey kek Abdulkerîm hem pirsak mamoste sebrî hem jî pirsa min em bixin nava hevdû belkî em nikarbin awaza wan bikin lê tu dikarî mînakekî ji bo me bidî ya jî çend mînak ji bo ûşaqê. بله اشاق من دنگ ما مسافروش سنینه دنگ من بسرعه kek mamoste Abdulkerîm jî edibê min qey dengê wî jî kêm bû înterneta wî jî qels bû. بله Bast. Mamoste tu ji bo Hicaz û Hüseynî mînakên dengbêjiyê tu dikarî nîşanî me dî yani bêjî ev kilam Hicaz e ev kilam na Hicaz bibore Hüseynî ye ev jî Hicaz û Hüseynî di meqam te got van kilama ra tu dikarî navê wan ji me re bêjî ev kilam Hicaz e ev jî ji bo Hüseynî ye mînak. مو مصدق مني Belê ez li gel te me. حجاز حجاز د موزیک روشالات واتا ایرانی دا بشک جی دستگاه همایونه نوکه از بوتا بیجم پارسه که حجازه
آخ سبقار دقردون قران كشتمي نظام پرستی بونام كشتمي ارتسو صانوي بحصانوي اي مردن لتشوي اي مردن لتشوي جيان كشتمي دادلان که بهجنه لو كره صابا بخيرنا بنبنا لو اواش او بس طيب او من مقام حجاز موجود بكرمانزي من بارتي النمر اياز خويجي قد حجاز ده بله او حجازه بله دنگ من دهيت ما مصطفى گلک باشه دنگت گلک باشتی گلک سپاس بوی آوازا تا او آوازا کت گوت آوازا حجاز مینا که خابن من دنگي واتنا دنگ متت كيك عبد الكريم سريش دنگ ده قطع بيت كيك ابراهيم خب حسيني شي بيجي از هاتم تو خيراتي ما سپاس دکم دنگ ده قطع بيت البته من کک ابراهیم بله کک ابراهیم انترنت قال لك لا برسا برز اکتای اوه بوکو اشاق ام حتی کک صبریجی برس کری یکو مینا کک ام دانین لدنگ بیجیه دا ناو دنگ بیجیه دا از دنگ بیج شجاعت و خازم که استرانه گرو کلک با ما ببجید گرو کلک استرانه کل بله ایشف ما تو طعم جهفدون نگرت جبر به اینترنت از گلکی اوکم یعنی ام نچار مانه کم چپ کن امتن زانم یعنی جاری میوانه که ما خبر داده آخافتنا وی قد بک گیم دبه بله کیکی افتای براستی هرسی میوانه تیجی اسلام جبوی و جبوی گودروانی دنگ بیشتیوی براستی هرسی میوانه تیجی روزهلات روزهوای لی براستی اینترنت تامان گلک لوازه گودروان جی تام جی نابینه او جی تام جی نابینن بله باید کم کدین شما داویل برنامه خوبین باید کم داوا باشتیم بله اجي فكرة تدم اجر ام نكار جهف تعمير بقرن وبرنامج بلا سبب بتشه لي ام دكارن ده دقيقة نيجي بهذا بردوام ممكن ام بحث مقام ودنج بيجي حتى جدسي متامي بار بكن ومي برنامج خلاص بكن جبنكو ميوانه من نكارن كلام بيجن ام نكارن وانغو داري بكن و تماشوان جي وين كار بن جمع سودي ور بقرن جبوه القصورة مننا تشتكي تكنيكية جدسة ما تشتك نايه ام دي صار ليبورينا خوش ود قازن وكي كوكا خطيب قلت اما هنا كي بهاوير دور لسر مقام وچه مقام هبون چه تنبو ما چه آخافتن کرن اما بحث آمان بکن و دورا هدیه اما خاطره خوش ود قازن نها جميوان من دنگه من گلو کید بهیزه تگو دنگی در دنگی داشتی سوجا تتکاری از دبیزم از سوجا تتکاری تمام برا بیجی تمام دکارم بله از ام بجی رو بینن از هیوی دکم اینترنت قد نبه عمر آقا خیر بک قوای خنبینه عمر آقا خیر بک قوای خنبینه
بكم دوشاك بيضا خلينا دمسينا زيوان دسهلينا دا چاوا خواجا بستان سخالا داشینم شرف على خواجا انسان نبینانی درمان حبیبی 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 ودا حبیبی حبيبي 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 عمر خير كقوي خنبينا عمر خير بك قوي خنبينا قالوا شاوا مسبق قراداتينا إلا كان بالحمد جبينا بس بنجي قوي داتينا ستاخ مازرينا دبيجة كيف جانا قهوة لينا دهر عربستان بجانبينا جابنا واتلي بيشان راسين حبيبي 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 شيري من نظانا نبينا حبيبي دلوية مدي بدقوت طلعوا دس بياد لي مهجا نعود لي مهجا سجاري هجا أزي باش ظالم سبيلك مرطا ميداني تاوي شقا بستيرا وقبي حبيبي 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 دشيري من أزانا فينا حبيبي حبيبي مدي قروي قوتي قدلي هون دوي دلي مسجاري هون بس أجمل علي دون طنانا بدي دزانا مني بتشخماتك دلي بكبرك ماقي جورتا من قلانك وقابرانا من يكشون يسبالوك مونا بنتكسنا بيجا وداني بيخي خدانا حبيبي 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 ده شيري من أصحابي حبيبي 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 سلامتي باورم مخواه گرفته gelek sabi suca li internet ew tahma ku tu dibêjî min dengê te guhdarî kirî li ser ewkê ew tam em nikarin ji ber ku internet qut dibe em wê tamê nikarin jê bigirin مخابن ez gelek spas dibêjim ji bo mêvanên xwe pirsgirêkek internetê ku em bêjin tama me û lezeta me ji hev dûr dixe بو سدم کو ایش ام برنامه کی کو بدلی خو بکار چه بکن ام نکارن یعنی بدلی خو برنامه چه بکن از لیبورنا خوش حمود تماشاوان دخوازم و از دخوازم ناکک عبدالکریم تو دنگ مدبیسی گلو بله بله دبیزم تگوتو بو هری داوی تگوتو بو که ابراهیم برا جمرا کرما کر و قلک بیجه کو ام بزانه بن کا uşak makama uşak newsa meşaş fam nekirişte البته من نگو که هم او کلاما کو نها دنگ بیش شجاع هوشمندی گوت کلاما گرو کلک بو کو من دنگ سنینه ما مصطفى بله کک عبدالکریم سروشی دنگی چو کک ابراهیم از گلک لیبورینا خوش باید خوازم جبر که از نکارم جوا سوده ورگرم از گلک دیشم از دبیشم گوتنک تا داوی هبه ام گوتنا تا داوی بگرن ام ایده هدی خاطر جهه بخوازن ام برنامه خلاص بکن از سپاس جنابتت کم هواله برز ما مصطفى برز او مقامي او هواله ما هوشمند قلت دبيات دابو
ام د موزیک ردیف ایرانی دا بیجینه گوشه شهنازیه ام د سورانی دا گلکه اول شهنازیه بلا بویا و هموش دزانم بس دنگوی چو من نزانی لکه فرود کر یعنی بوتی و بس شهناز بو yani şuru'evi, seretaevi şehnaz bu. Nizam dengevi çu internet qat'bu min zanît bu. بله. Be her hal az xizmet dama gelek spas bo ve miyandariyê az teşekkür dikim gelek spas li cenabê te û hemî hawkarê te hemû hewalê te li fenî û dûrbîn û deng û çart yani mixabin em neşiyayên baş û rek û pêk bername pêşkêşê bînerê xwe bikeyn em dawayê lêbirdinê dikim lê hemî bînera xoşewîst hewlatiya xoşewîst gelek spas ez hêvî dikim di bernameya pêşiya me de em ê dîsal ser meqam sekinin wê mêvanê min eger pirsgirêkek tune bê ji Bakur bê ji Amedê weysî var li be em ê mamoste weysî jî bigirin em ê li ser musîkê bê re xeber bidin û belkî mêvanekî dinê me girt ew jî wekî dengbêj îşev me tu team û lezet ji hev negirt me gelek dixwast ku em ji we tişta hîn bibin lê ez hêvî dikim rojekî ku internet baştir be em ê bi hev re cardin bernameyekî li darxin em ê li ser van mişan kekî İbrahîm ez cardin lêborîna xwe ji te dixwazim yani ez hêvî dikim di pêşerojê de em cardin werin gel hevdû em li ser van mijara qise bikin lê kurtasî ez dibêjim gotinek te ya dawî hebe ez wî bigirim ez teşekkür dikim lê hemî hewalê xwe hemî berêwbiranê vê bernamê cenabê te û hemî hewalê te vê fenî û kamera û hemî tişt zor spas ez gelek xweşhalim xizmeta hewlatiya xwe xizmeta we dabûm gelek spas gelek sabî em jî gelek spas dibêjin kek sûca ez gotinek tê dawî hebe ez dixwazim ji te jî gotin bigirin ez hêvî dikim di rojên pêş te em di bernameyekî daha baştir de li gel hev bin û em bikaribin li we guhdarî bikin ji tam û lezeta we ez dizanim em ê têr nebin lê îşev mixabin ji ber internetê em nikarin bi hev re zêde qise bikin gotinek te dawî heye ji bo me gelo گوتنامی دایی ام چه کن به شانسی ها من واجه ویدار کادی ام هم در برنامه پر ریکوپیک به از سلاح خود بیش من حوالی سر کامروانه هر سا که سرو که ابراهیم که اکتای حوالی میدی اتای بو از هیویدار جا کادی ام برنامه پر ریکوپیک بینا وایل شوپان جی آگار بالی بودن الان خوازم شانس دست من نبود به شانسی داو. بله. ام چه بیشن ام کرد بیشن یا فلک هم خاینه بابو اینترنت چیله ما یعنی ای فلک جبوته دنالم بوچنی گز جرمسی yani ev babu kaleme jivan klama gotine dewran awan da jem beşin felek ji bo wan neken ya îro em jî em dixwazim tişnê baş bikin lê felek me ra naken nabe dost ez gelek spas ببورن گناه حاجی عبدالکریم دنگبیش نبود گو همه فلک بگیرن بدن توبه والله felek medede توبه bra ez gelek spas dibêjim cardin lê em ê xem nexwin dinya dewran wisane ketin û rabûne dibêjin îro em bêjin ji bo internetê mixabiniya xwe em tînin ziman ez gelek silavê xwe ji we re pêşkêş dikim hurmetê xwe ji we re pêşkêş dikim û ji temaşevanan re em bêjin mamoste armanc hozan armanc hunermend armanc
سلاوی خوشانده بو از لویدر سلاوا جرا دشینم اوجی اوزانک هنرمندکی هجایش بو کرده گلک کار و خبات و لیکولینن بقدر قیمت کردیم ما مستویسی وارلی گلک پرسی بون از وان پرسا از دبیجم هفته پیشیامه ایدی د برنامه پیشیامه دمی ما مستویسی وارلی وان پرسا ببرسلینن حتی روزی که ام اینترنت کی باشتر ببینن امیل گل هبن ایجا از دخوازم به بیم داویا برنامه دا جمع مستا عبدالکریم سروش نها دنگم تیته؟ بله نها ما گلک تش خبر دا که ام ببیجن ارجان گوتی برنامه گشت نقدینن اینترنت تا کی باش به بردوام بکن گلک سپاس بو پیشنیاریت ارجان لی از نزانم ام خو عاجز هیست کن هون دنگی مد بهیزن نا بهیزن از دنگ تدبیزم ما مستسلم کرد بله دنگ ته نتشل مسي وك جمت قرسي يعني ایشب گلک شبکی او مدخواست کنم جواتکی خوش چکن سلام ویان ماموسته گوتی سلام گرم جبوا و میوانه ماموسته وقتی امیش سلام جبوت بیشین ماموسته ویان تجی رونیا می چاوه می تو گلک کسی که هجای و خدمت این گلک باش بود جوات کی از گلک سلام خوش بوت دشینم و هر وکی دن حوالی کو سلام شاندنه شیروه شاندنه ناوی آن یک بلکی نه نای بیرم از بوان همیشه سلاوی خود دبیجم ما مستعد کریم ام ورن سر داویا مثلا خود ما گفت دنگ بیجی و مقام ما بحثا 12 مقام اکر و ما بحثا 3 مقام اکر ما گفت 3 مقام دنا وان 12 مقام دا دنگ بیجی دا هاتی بکارانین و داویا برنامه دا امیل سر و مجاری هیچی بردوام بن امی خبات خود بکن و خبردانی خود بکن لی از دبیجم پرستکشی دوی در از وکم جبو کرده نویسا استاندارد جبو موسیقا کردی جبو که هر 4 پارچه کردستانی جهت فیم بکن باشور باکور روجلات و روج آوا بدویا ما مثلا هون دبین و گم مقام ایور ام بیجن جبو که ام ستاندارد جبو وان تشترا بیک بینن حوجکاریه مگلو بتشته که هیه که ام جچار پارچه موزیکسان ما زمانزان ما که بجبن جبو زمان موسیقی ستاندارد که آوا کن جبو فکر که وها گلو تودکاری تشته که جمعه بیجی براستی از دکارم نبی یکی بینم زمان که از یکمین برنامه یک دبینم کسی که وکی جنابته و هروسا به تایبت که فرزان بریتان و هروسا هون حمول توهو و برنامه یک دانان دیه که او برنامه شو بهرک نینه تن کلام گوتن و گهداری به کلام نینه بلکه هون هاتنه و برنامه یک دانان یک که ام موسیقی آخو چه موسیقی گونار چه موسیقی می نوژن ایروی ام اوه موسیقی آخو شروع دکن هل دو کلن تحلیل دکن دنرخینن لسر موسیقی آخو لسر استران و آوازن خو لسر شوازن استرینن خو ام آگاهی انددنه بینرین خو و دیاره گلک جی کس هنکو مد شوپینن و دلوان دخازیتن براستی بزانن کنه گلیمه خودی چه موسیقی یکیه چون از اوی یکی دکارم وکی لیکولینه را که کرد به پشت راستی ببیجم که گلو یک جه هیمان ادبیات می دوکی ویژه می دوکی استران آواز منه که ام دکارن به استران آواز خو ام خوب دنیای بدن ناسین ایجا زمان
نتنه بو موسیقیه بو هر تشت زمانه که استاندارد و یک گرتی بو ما پیوسته و دبی ما هبیتن لبله او رفشا کو ایرو روژه گلمت ددایه حبونا زمانه که استاندارد و دمه دا ممکن نینه غیر ممکنه ام دکارن تواو زاراواین خو بن زاراواین خو همیا بپاریزن حتی نی زمانه که کو ام بکار ببینه خودی زمانه که استاندارد ایجا حوجه کو تواو زاراواین ما لحر دوره که دا کهنه ام موسیقی دا تایبتی او بویژن کناو موسیقی داهنه بویژن کناو موسیقی داهنه به نوان برنامه ندا که تیکیلی محبیتن ام بکارمن لگل برای خوی سوران برای خوی کلهو برای خوی حورامی زازاکی ام دورا هاو برا ببین گلی یک تیکیلی ها محبیتن هنگی زمان مجی نیزو که هفته بیت دل مجی نیزو که هفته بیتن امیز چیتر بکارمن زمانی هاوجی فهم بکن ببیس ادمه از گلا کیف خاشم و برنامه که وحدانان دیگه تایبتی جی کیف خاشی هم سر اوه هنده یکو پیشکشوان برنامه بخو کارناسه که جنابتا بخو کسی که که سر موسیقی تا کار کریه تا دکاری لگل ما براحتی قصه بکر لما پرسا بپرسی لما پرسا درخینی که دوری که ما در چه هیا تا دوری که ما دکلو نا تا تشلا دردخینی او برنامه هانکی حوجه بومه او برنامه هانکی دکاره من نیزی که هاو بکه موسیقی یا من نیزی که هاو بکه و هر بسا زمانو بویژه می که ام دور آمده ام چه دی بجن ام مقام دور آمده اون چه دی بجن او برنامه هانکی دبینه صدم که ام دکاره نیزی که هاو بن و هر بسا زمانه که نو خدا لایکین ایرو روژه بوی رفشا که ام تیدانه ام زمانه که استاندارد بخود چه بکن لدنیای مجازی دا لداوی دا از تشکری دوستا دوباره جناب تا سپاس دکن و هر دوستا کوما کو او برنامه داناندنه و تواو تماشاوان این هجای کو ایرو که تماشای مکرن ام لیبورین خود خازن هر وکی که تدزانین دما کو اینترنت هم خراد بید از نفرا یکی دکم دوستا از نفرا اوی یکی دکم که او بیه صدم ام اینترنت هم لاوازه مخابن از بخوش گلا غمگین بوم نراحت بوم دل مدخواست ام زیدتر لبی باره در قصه بکن تایبتی میوان می هجا رواندل انسانه که گلک زانا لباری موسیقی دایه و من آماده گریبون چند استراناجی ام لمقام اشاق دا لمقام حجاز دا لمقام حسینی دا ام مینا کابینن گلو که او کلاما کنه ها ام دبیزن اول کی جان مقامی دایه کی جان دزگهی دایه اونا ما همو آماده کربون لمخابن 100 جار مخابن فلک ما خواهینه و اینترنت ما جی لاواز دیسانجی لیبورین خود خازم گلک سپاس به جناب تا و تواو بینرین هجا خوشکبرین گران قدرین که تماشای مده کرن گلک سپاس ما مستم وکی کت گوب بدویا ما بزمانه ستاندارد هیه لی درفت متوننه لی درفت سازی وکی سازی درفت متوننه لی ام هر یک دشون آخواه لمال آخواه لجیهان آخواه کاری کوام به عمل دکن کاری کوام به دشخولن روژه 10 دقیقه تی گوتنه که ده اولا اسلامیت ده هیه که ده بیجه ایرو تجبو خدا چکر اجی ده گوتنه جبو خود بیجم از بیجم اختای تا ایرو جبو خود چکر تجو چه حز دکی تجبو حسیرین آخواه تا چکر بجی از جبوه پیشی جخواه و جمال باتا خود از بیدکم که از تشتی که حز دکم هر روش به پرنسیب دمک خود به پروفیسیونالی جوی را بقتیم زمان از گلک جی حزم از آروکم از دوچم گندام چیروکا گویداری دکر از دهاتم باجیر مال باتا خورا جبری خورا چیروکا دو گود یعنی زمان تشتی که گلک شیرین اگر کم مرف حز بکن
İca gelek havalin me hene fiziki hez dikin, gelek havalin me hene matematiki hez dikin. İro mijara me ji ber ku musike de musika Kurdî da xebatên cûr be cûr hene, gelek havalin me hene ji hev dûrin. Ez mebesta min di vê bernamê de wekî ku te anî ziman ew e ku ew dûrî û ew hay jênebûna navbera hevdû em bişkînin. Em bizanibin li Rojhilatê Kurdistanê Mamosta Abdülkerim Suruş heye li ser folklora Kurdî gelek xebatên xwe kirine. Me Abdülkerim Suruş nas kir lê li dû Abdülkerim Suruş me nas kir ku Mamosta İbrahim Rawandil heye. Dûra me nas kir Sûca Hişmendî heye dengbêjiyê dike. Yani ev çi bû ev bername hêdî em ê gelek hevalan dostan nas bikin, em ê werin cem hevdû pêdiviya me bi wê 10 deqîq ku em her roj xwe re bêjin me îro ji bo xwe çi kir. Em standardekî ya jî pirsgirêkên xwe em bi xwe di mala xwe de çareser bikin. Dûra ez dizanim wê dinya ew ê hinek kar seviktir bibin, teknolojî gelek derfetên xwe hene. Em dikarin li ser internetê jî werin cem hevdû komisyonekî ava bikin ji 4 parça Kurdistanê, kesên ku müzik zanin, kesên ku ziman zanin, li ser musîkê taybetî ez dibêjim. Li beşê dinê jî ji xwe xebatên dinê jî hevalê dinê wê hewce ne ew dikin. Lê herkes ji karê ku fehm dike, li serê zanistî di axivê xeber dide, berhem çêkirine, lêkolîn kirine, zanistî çûne zankoyê wan xwandine. Îdî pêdiviya me Kurde jî bi wî heye ku em rastî li van xebata haybin û standardekî ava bikin. Ji bo vê standardê jî dibe ku em hevdû nas bikin. Wekî ku cenabê te got, Rojhilatê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, evan hunermenda, evan müzîksana ku hay ji hev hebin ku bikarbin bi hev re kontaktekî ava kin ji bo zimanê Kurdî û musîka Kurdî em standardekî nîqaş bikin. Ev bername ji bo wê ez dibim ew ê bibe sedem. Hêviya min ew e. û ez gelekî xweşim bi mêvanên xwe ku me wan nas kir. Belê me ji wan îro tiştek negir, lê naskirina wan ji me re tişta herî mezin bû. Naskirina te ji bo me tişta herî mezin bû. û gelek spas. Kesê ku niha li benda vê bernamê bûn dixwastin bi me re hêstên xwe parve bikin, ew jî di nav civata me de bin li me temaşe bikin. Belkî îşev ji me Sûdê ne Sîber şarjîra me lêborîna xwe ji wan dixwazin û ez dibêjim ez ê dawiya bernamê îro em da bernama xwe li vê derê em ê biqedînin lê bernama pêşiya xwe de em ê dîsal ser meqam sekinin. Em ê behsa meqam bikin, dengbêjî û meqam bikin, kesê ku li me temaşe dikin, kesê ku li me guhdarî dikin, kesên ku li ser musîkê bi taybetî dixebitin xebatên wan hene, hûn dikarin pêşniyarê xwe bi me re parve bikin, em we bikin mêvan û em we nas bikin, em hevdû nas bikin, em nêzî hev werin. Îro ji bo kek İbrahim Rawandil spasiya xwe pêşkêş dikim ku ji Rojhilatê Kurdistanê ji bajarê Urmiyê li gel me bû müziksanek û hunermendekî hêja ez dibim rojên pêş de em ê cardin bi hev re kontaktek deyînin. û dengbêj Sûca Hişmendî ez gelek spasiya xwe tişte re dikim. Ez cardin lêborîna xwe tişte dixwazim ku min nikarbû ez we baş biezmûnim, yani biborînin şexsê min ji ber teknîkê ku me nikarbû em tiştek wiha bikin. Ez gelek spasiya xwe ji bo Mamosta Abdülkerim Suruş dikim ku ev ji bo vê bername gelek ket û gelek xebat dide û haziriyan dike û em tên ber we bi we re ji bo ku saetekî têr û tije xizmet bidin we. Kek viyan Yusuf Kotî bila em riyal bin zehmetiya hiya em zirava bikin yek çend ku demka dibe dirêj pêwîst e bila em bi aqil û rihê xwe bibin yek û astengî kêm bin pêşiya me. Gelek spas Mamoste Viyan jî gotî ku dilê me û rihê me yek be û em rast bin, em ê pêşa rojê de em ê daha nêstir û daha biqewetir li gel hev bin. û ez spasdariya xwe ji bo Lorin Ajansê dibêjim. Lorin Ajans reklamên me hazir dike. Li ser sosyal medyaya akişên me parve dike. Ez gelek spas dikim. Ew jî reklamgeriya Kurdî de xebatên dikin. Ji bo me pîrozin.
reklamgerî jî ji bo Kurda pêdiviyeke ji bo pirtûkê wan ji bo danastîna şîrketên wan ji bo kar û xebatên wan ên şexsî yê muzîka yê hunermenda ev jî tiştekî gelek gelek baş e eger xebatên wê wisa jî hebin bi taybetî hûn jî pozîtîv nêzîkatî ji bo Kurdî bikin ji bo vê jî ez dikarim tiştek bêjim hunermendê me berhemên xwe Kurdî çê dikin lê reklamên xwe Kurdî çê nakin berhemên xwe Kurdî parve dikin lê li serê berhemên xwe belê ji bo ku kesên Tirkî fêm nakin binivîsin lê Kurdî jî binivîsin reklamên xwe Kurdî jî bikin yani hûn hunermendê Kurdan e dibe ku hûn rastî jî zimanê xwe belav bikin ser zimanê xwe tişta çêkin ku ev ziman di nav jiyanê de cihd bigire ev jî daxwazek me ye ricayekî me ye ku hûn bikaribin vê rica me bicî bînin em ê gelekî kêfxweş bibin û ez ji bo rejiya dengbêj tiviyê gelek gelek spas dikim ew jî tehemûlê me dikin yani axaftina zêde kes lê guhdarî nake em dizanin lê derdê me pir e ji bo em belkî hinekî zêde de axivin herkes dengbêjî û stranê dixwazin guhdarî bikin lê dibe ku em carna li hev guhdarî bikin em li kesên zana kesên lêkolîner kesên ku li ser hin tişta xebata kirine em wan jî guhdarî bikin ev bername jî hinek armanca me ne ku pir layekên zêde pir temaşevan em bigirin armanca me ew ku em li vê derê paceyekî di nava jiyana Kurdî de vekin ku em dikarin nîqaşa van tişta jî bikin ev tiş ji bo Kurda pêdivî yeke em li ser vanan jî xeber bidin qisûrek me jî hebe em lêborîna xwe ji we dixwazin ez hêvî dikim em ê tiştê baş bikin ez xatirê xwe ji we dixwazim car din dibêjim ji bo xebatkarên dengbêj tivî kek Xetîb û Ferzan gelek gelek spas û kesên ku di vê xebatê de li gel me bûne ji wan hemûyê re spas dibêjim mamoste Ebdulkerîm îro ez dixwazim bername tu bigîrî û bi gotinên te em xatira ji mêvana bixwazin ما gelek tişt gotin li daviyê da em û tevavê temaşevanên hêja xwişk û birayên ezîzê xwe ku îşevke li tew me bûn silametî û tenduristiyê dixwazin rojên xweş ve her wisa serbilindî bo we hemûya me biborin eger înternet bû sedem me nekarî îşevke em xizmeteke baştir ji bo we bikin bi rastî em bi xwe jî nerehet bûn û gelek xemgîn bûn hêvîdarim ku li rojên pêş de ku em dîsa bikaribin bêne xizmeta we ve em bikaribin hinek agahiyên baş ew tiştê ku me ser xebat kiriye em bînin ziman û pêşkêşî we hemûya bikin ji bo we hemûya serkeftin bimînin xêr û xweşiyê Îranê de şeve şeva we hemûya xweş bimînin xweşiyê de